ebuhleni wasuka uthulezikho bebheke emzini omushasha esimangalisweni nakhiyela qaphuza ikhulu ukhangento vesehlala kahle kwasama sabe into abazakwaguqa awubhuthula njena sayibeka eMozambique kwasoshangalela kwavuleka iborder gate wathawaza usamona masheleko lamathonga yahlula ngehuphi kanyaba kangalozinda ilinganisa maphekula yayisibheke Maputo amashanga nahalalisa abona indlovu egcobe yagxabala zomantu abetule kwakwasabazame emagqubeni asohlange wadiliva umthanga nemtsheveni kwamakhelwane ziyabathela ngethuna zonke zibheke amabheka abenzayo ayinozobuyela nomgodi Ule samaphekula esandise lecinongoni kayishela iciphizo ubuka kwabiyela nakwamkhabela wafifa utsotsi kwafifa usomatekisini eyifanele idladliwa abanye indlu ndaba zenzeke ICC International Convention Center bathathu unyazi professor bavuma bonke abantu kuba bavuma kushikhulu sikakhongolose sabona ngomntaka weThasisulu owaqhamuka seqhuba imqekethole wayesequbuza emazulwini noRamaphosa sambona satheleka edibisila unyezi wakhe namajuba college kwamhlophe stadium awunethela kodwa wabantu baseNewcastle ninike hebona ikatabuli bachapho sinyo bafuleni ngegama kaShembe kwasuka into zapheka phezulu zinkanyamba zayiphikelele ngakhani zothetha amacala nashema minizwi lenquthu unyazi iphikelele abahlazakazi yoshaya isoyi waze bageleza ngishigubazi wakhuqa ngabantu ukufundisa umkhono wathi ingole nyasilesulu kuyise kawamqulusi siyekedwe emaphekula unyazi igoqile South Africa kwaZulu Natal selivale ngehlahla otherwise Nizoyikhotha impembe yomina yobona usawule ebheke eDamaseko wayenkane esele njengani oShembe basemhlabeni bayagcina ngoke-Cape Town nase-Pine Town awunyazi libuya eCape Town wasuka isikhwishikazana esikebheni awunyazi liqikelela Robben Island esiyobona ngenyawo sajabha isikhwishikazana bathi into yinto abantu ngoba noJesu Kristu wayezinto efanayo ihamba nabafundi bakhe umkhululo kwasekwambotho emotilongoni lathi unyazi siwehlanga neKhenani yaphuma ejele aqonde eKhenani inkosi yakwambotho yasidela isikhwishikazana sakwela sehadini